arawukebye hariya birakomeye mu izamu igitego cya mbere kirabonetse cya APR Football Club gitsinzwe n'umusore Savio Dominique Nshuti. Igitego cyiza cyane cy'umutwe ritewe neza cyane na Muhajiri Hakizimana. Muhajiri Hakizimana utanze assist nziza cyane hariya kuri Savio Nshuti. Umusore ise yakoze timing nziza akurikira umupira mu gihe abadefenseur b'ikipe ya Sunrise basubaye aragenda ahita awushyiramo. Ibi rero birongera morale, bongera imbaraga ku ikipe ya APR. Uwo rero umusore gitsinze Savio Nshuti umunota wa 31 rwose agahita ahagurutsa abafana nk'uko byagenze. Ufura nziza cyane ahantu yawutereye rwose n'abatekerezaga yuko yawushyira mu nguni kuriya. Reba umuntu yavuga ko yari free header, yarahagaze wenyine basubaye mu kumwataka. Aharishimye rero ziratwo umutoza wa APR Imran utanze umupira imbere ati komeza hariya aragiye rero Lage igitego igitego cya kabiri hano cya APR Football Club gitsinzwe na Byiringiro Lage. Minota 70 APR ikaba yishimiye igitego ibonye kuri kuko bagishatse bari bakibuze. Ahangaha navuga ko 2-0 byibuze atsinze igitego cyiza cyane. Ngira ngo uburyo akine uriya mupira bunutumye n'abafana bishima. Abonye ballon aritonda yinjiramo indani aritonda kabisa, umupira awerekeza mu rushundura. Ubona ko umupira ushize ku gituza, turabibona ariya uyu musore akaba yamwitambitse imbere. Lage aritonda arinjira azamura akantu neza cyane. Igitego cy'ubwenge kabisa, kikaba ari igitego cye cya karindwi yatsinze muri iyi shampiyona za Rwanda Premier League. Cyiza cyane. Rero nabonye ubona avuga niyo nkuru Vivier yabaye nk'umuherekeza. Gura decoder ya Azam TV ku mafaranga 50,000 yonyine, tukongera ifatabuguzi ry'amezi 2 kuri book ya Azam Play. Ushobora kandi kugura abonnement ukoresheje MTN Mobile Money, Airtel Money na Tigo Cash, ndetse no kuba duhagarariye mu gihugu hose. Azam TV, imyidagaduro kuri bose.